Мен o takır düşünmeyim de. 3 günlük davatga çıkıp gelgile deseng nege 2 gün emes deyit da. Nege 3 gün? Bul özü 3 günlük degen bar bu davatta. Ha 4 gün dep koysang nege 5 gün emes deyit da. Ha davatta 2'den жүрgülö dese nege 1'den жүрse bolboyt deyit. Ha 3'ten dese nege 4'ten жүрse bolboyt deyit. Bul kızık elge түшүнүп bolboyt da. Ha 2'den жүрүш керек davatта dese nege 3'ten emes deyit da. 2'den жүрүш керек. Musa aleyhisselam Firavunga davat kılıp barganda ekөө bolup bargan. Harun degen paygambar ekөө bargan da. Şul dalil bolsa керек дейм şu davatта 2'den жүргөндө. Эң улуу davatка кетип атат да. Musa aleyhisselam Firavunga кетип атат. Allah Taala "İzhaba ila Firavuna innehu taga." Firavunga bargıla, al çetten çıkıp ketти деген да. Ha Musa paygambar Harun paygambardı yetişti aldı bu. Uşundan mı deyim de. Yemi 40 gün desekçi, yani 40 gün desek. Nege 50 gün emes deyit de. Yani 50 gün dep koysan nege 60 gün emes, bu kızık. Bu kızık da. Misal mında karaganda misal. Yani kim dedi? Peygamber aytdı da kim 40 gün 5 vakit namazga tek bir uğulaga jetişse Allah Teala 2 kutulu beret dep koydu da. Tozoktan kutulat, münafıklıktan kutulat dedi. Endi ayılda жүрүp 5 vakit namazga jamaatка bara albaysың. Endi bu da bir mümkünçülük de. Bir mümkünçülük. El uşunday eken de. 4 ay dep koyduk da. Nege 5 ay emes deydi. Nege 6 ay emes deydi. Qarayım 4 aydan keyin mana adam oңолуп kelet de. Oңолуу bir davatка чыгыштын maksat adam özünü oңdoş da. Büröңdü oңdoş emes. Hazreti Umar aytат, "Aslih nafsaka dugoyrak." Sen birinci özüңdü oңda, anan oşol jolgo başka biröydü çakır deyit da. 4 ay özüңdü nafsыңды tarbiyalap, oşol özüңdü oңda, anan kelip durup anan ken ayılga. Bu 4 ayda жүрүp keldim. Bu davat, bu oңolot turgan jol eken. Jür, men oңolup keldim dep, anan ken başka biröydü şol jolgo çakırış kerek deyit. Ha biröydü adam oңday albayt. Biröydü Allah Taala hidayet berse garada, bir sebepker. Muna meşitler adı tolup atat, meşitler tolup atat. Kim şu imamlardan aytkan bayanı meni tolup atat. Jok, kayaka. Muna oşol 3-4 davatçının kıymıldap turgan kıymıl hareketin berekesi menen bolup atat. Hazır imam damlalar, hazır bayanlar ayıp berip atat. Eldi toplap kelgen davatçılar. Davatçılar. Oşo davatçıların berekesi menen Allah Taala kança eldi uşunda bir bale kıstan saktap turat. Dalil Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde aytып atat. Estağfirullah. Ve ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin ve ahluha muslihun dep koydu Allah. Allah Taala bir eldi zulümdük menen bale jönötüp azaptabayt deydi. Ve ahluha muslihun, oşol eldin arasında muslih oңdoочулар bolsa degen söz. Muslih dedi. Allah Taala ve ahluha solihun degen jok. Solih degen söz özüm namaz okusam boldu, özüm beşikке kirsem boldu, özüm davatga çıksam boldu, özüm meşitke barsam boldu, özünü oylagan adam. Solih degen joktu Allah Taala. Ve ahluha muslihun, oңdoочулар bolsa dedi. Jakşılıkka çakırıp, jamanlıktan kaytarıp, adamdardı oңdogon adamlar bolsa oşol jerge Allah'ın bale kısığı düşpeyt dep koydu. Oşo davatçının berekesi menen Allah Taala köp bale kısığı saktap atat. Muna hazır ayıldara davatçılar kelet de. Davatçılar kelet. Kebiler ahiretinde kim barıp keliptir, kaburda kim tiriliptir. Aytilat bu sözler. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan beri kança peygamberlardan işi bolgonduktan mындай sınavlar kelgende, kana Kudayın körsetçi dep. Hazırdağı jok emes. Ana kim tiriliptir kaburda? Kaneke kim? Dep aytat. Emi Allah Taala жооп kılıp koydu. Erten kıyamet günü وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Oşo tozokko moyunlarına oşuna günöllerini alıp turup oşol tozokko түшкөндө وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Attin ay. Oşo davatçılardı biraz ele uğup أو نَعْقِلُ biraz akılımızı işletip uyga alıp kirip bir uqqanımızda مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Bugün tozokko olup kalbayt elet deydi. Moneki o davatçılar sizden bir akça suragan jok. Uyuңuzga jatayık degen jok. Pursagыбыз açtı, akça ver degen jok da. Алардын максаты мешітке келіңіз. Мешітте Шамдан кейін Аллахның улуктугу айтылат. Мешіттин Аллахның улуктугу айтылат. Мешітке bir байды мактабайбыз.
же бирөөнүн bir кымбат машинесин мактабайбыз. Allah'ın uluktuğunu maktayız. Kelgile şu Allah'ın uluktuğuna, dünya jana ahiretте бактылуу боло турган иштер жөнүндө айтылат. Şol эле даватчынын максаты şol. Şonu туура түшүнүш керек. Bular bekerçiler деп. Kim bekerçi? Bardığın işi var da. Ha bирок Rasulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in jolu. En hakikat yol Allah Teala. Bi izzati ve celali lev seleku ileyye kulle tarik dep koydu. Allah Teala hadis kudüsüydü. Allah'a özümün uluğuma kasam içip aytam dedi Allah. Bendelerim kaysı yol menen kelbesin dedi. Ma fatahtu lahum men Allah'a 5 8 yaşın birini açmayayım dedi. Hatta yatı holfeke ya Habibi Muhammed dep koydu. Kaçan 5 8 yaşı açılat Muhammed Aleyhisselam'ın izin menen peygamber köşetken jol menen peygamberdi yetişken adamlara 5 8 yaşı açık dep koydu. Bu davat yolu peygamberden oşol izi menen peygamberden işini kılıp otat tuğanlar. İşini kılıp otat bu peygamberin işini kılıp otat. Anday bolboydu. Bekerçilik. Bulardın da işi var. Bирок akiretini kurup gelip otat da. Namazını turguzup gelip otat. Amalga bekem bolup gelip otat. Ya Allah. Oşondan keliңiздер. Davatçıga kazan astırbaş gerek. Bu Allah'ın konağı. Allah'ın konağı bul. Dalil. Allah Teala aytdı. Musa Aleyhisselam'a. Akrim zayfi ukrim zayfak dedi. Men senin konağını silayım. Ey Musa sen benim konağımı sıyla dedi. Musa Aleyhisselam ya Rabbi ana arifu zayfi fema zayfak. Men özümün konağımı bilem. Senin konağın kim dedi. Zayfil fakir allazi la ta'rifu. Sen bilmegen bir adam dedi. Bu konak iki türlü bolat tuğanlar. Alemi birödü bugün abiyetke çayga çakırsanız taksir bugün saat abiyetke kelin dep uyuңuzga çakırsanız bu sizin konağınız. Alemi meşitke kelgen davaç bir Allah'ın konağı bul. O yaktan çeşilgenden keyin kaysi meşitke çeşilgenini bilbeydi. Hiç bir davaçı çalbaydı. Bu palanca ayıldın imamı mı? Biz sizin meşitinize baratavız. Jo ayaktan çeşildi. Alar sizin meşitinize aytpay keledi. Kim aytpay kese bu Allah'ın konağı. Uyuңuza bir konak geldi, siz çakırganınız yok. Özü gelip kaldı Allah'ın konağı. Alemi şol jerde Musa Aleyhisselam'a Allah Teala sen bilbegen kokustan barıp kalgan adam al menin konağım dedi. Bu davaçlar Allah'ın konağı bizge aytpay keledi de. Şoň üçin Allah'ın konağı. Bularga tamak astıra koybaş gerek tuğanlar. Davaççının duasını alıp kalışыбыз gerek. Biz ne kılabız? Je tamak alıp gelip berbeybiz. Je Şamdan keyin bayanıp kanга kelbeybiz. Biz kanday el bolduk. Şoň üçin yen tamak alıp kelip atayсың muhtaç dele emes. Alardın bardygy özüge jetet tamak aşka. Bирок ikro muslim. Musulmandy urmattoo, musulmandy sıyloo degen söz. Ne kılat? Adamlar bilbey jatabız. Kimge tamakты berip, kimden dua alıştı bilbey jatabız. Kelin muna davaçlarga tamakты berin. Tamağınızı verip oşullarga dua kıldırın inşallah. Peygamber aytdı. وَلَا يَأْكُلْ تُعَمَكْ إِلَّا تَقِيَ. Tamakta yesen takva Kudaydan korkan adam menen je dedi. Davaçlarga tamak alıp barıp berseniz, alar jalan oşol siz bergen tamaktın küçü menen ibadat kılat da. Tünü menen namaz okuyun, zikir ibadat. Oşol kança soğuk olsa sizge жазылат. Muna tamakты kayga berişti bilesizmi? Muna ki. Oşolarga verin. Alar subhanallah deybi, elhamdülillah deybi, Allahu ekber deybi, la ilahe illallah deybi, namaz okuyup siz alıp bargan tamaktın küçü menen ibadat kılsa soğuğa şerik bolosун. Yemi biröylere tamak alıp beresiz. O sizin tamağınızı jep alıp içişi mümkün, bir günah kılışı mümkün. Siz alıp bergen tamaktın küçü menen günah kılgan üçün günahsizge şerikleş bolosун. Yemi bayan ukkanga kele albasak anda ikram muslim kılıp tamak alıp gelip bereyik. Anda tamak alıp kelgenge mümkünçülük bolsa anda jok degende ошол kelip bayan ulup koyok. Al jerde Allah'ın uluktuğu aytilat. Al jerde bir baydı maktabaydı. Bunun muncha akçası var eken, baylığı var eken, bol munday. Jok Allah'ın uluktuğu, Allah rızkı berүүчү. Allah Teala halik jaratүүчү. Allah Teala sattar ayıptарды jaşırүүчү. Allah Teala gafur keçirүүчү. Allah Teala rahim mehrimdi uzat. Şul ele Allah'ın uluktuğu aytilat. Rızkı berүүчү, jaratүүчү. Büt ele Allah'ın uluktuğu. Asman menen jeri jaratkan Allah.
Siz menen bizi jokton бар кылган Allah. Ырыскыбызды бизге жеткирип турган Allah. Деп ушу Аллахтын улуктугун айтылат. Пайгамбарыбыз айтат, силер Аллахтын улуктугун эле айта бергиле дейт да. Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет. Келиңиздер иншалла, даватылар, сыйлайлы, урматтайлы иншалла. Колубуздан келсе казан астыра койбойлук. Казан астырганга мүмкүнчүлүгү жок болсо анда келип баян угуп кетейик иншалла. Канча километр жолдон келет да. Бишкектен бери, Нарындан бери келет. Ошол канча километрден келет. Биз айылдагы бир 10-15 мүнөттүк мешитке келе албайбыз да. Намыс керек туугандар. Бир тууганыбыз Бишкекте той кылып калдык дейик. Күн суук, жол муз. Жолдун муз тайгак экени бизди кызыктырбайт да. Биз ошо тойго барбасак уят да. Ал эми мешитке 10 мүнөт, 15 мүнөттүк мешитке күн суук экен, тайылып жыгыласың деп бара албайбыз. Биз мекла бир тууганыбыздын тойга барбай калсак уят болобуз да, шунда уялып кетебиз да. Бирок Алланын үйгө чакырып атат азанчы. Hayya alas sola, namazga kelgile namazga, hayya alal fala, namazga kelgile kutuluğa kelgile, namaz менен кутуласыңар тозоктон деп. 5 убакыт намаз азанчыны коюп алып, Аллах субханаху ва таала чакырып атат. Азыр Алланын чакырга келбесек, эртең кыямат күнү дагы Алла сактасын тозокто. Я Алла, бизди тозоктон чыгар десең Аллах таала, мен бир күндө азанчыны коюп 5 убакыт чакырдым, менин чакырыгыма силер жооп берген эмессиңер. Мен силерге да жооп бербейм десем эме кыласыз. Ошон үчүн туугандар, динге чакырганда сый менен келип калыш керек. Эгер динге сен сый менен келбесең, ый менен келесиң. Мешитке сен тирүү болуп туруп барбасаң, мешитке мен барбайм десеңиз, тирүү убакта мешитке барбасаңыз, эртең сизди табытка салып, өлүгүңүз мешитке алып келет. Айла жок, келет экенсиз. Тирүүзө келбесеңиз, өлгөн күнү жаназа окулуш үчүн келет экенсиз да. Ошондуктан мешитке тирүү убакта аракет кылып калың. Бул мешит кандай жери? Мешит оңоло турган жер мешит. Масжид деген сажда кыла турган жер, Аллага жакындай турган жер. Мешит бүт үммөттүн башын бириктире турган жер. Мешит тобо кылып күнөөдөн кайта турган жер. Мешит ар бир момундун, ар бир таква адамдын үйү деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Келиңиздер эше мешитке келип оңолобуз иншалла. Мешитте оңолуу бар да. Мешитке келе берсек оңолобуз. Кылган күнөөлөр токтолот. Неме үчүн? Сиз мешитке максат намаз окуш үчүн. Алла Куранда инна солата танха анил фахшай вал мункар, албетте намаз силерди не деди? Жамандыктан кайтарат. 5 убак намазга келе бериң, кылган күнөөлөрүңүздү Аллах таала өзүнөн өзү кылдырбай коет. Namaz kaytarat da, namaz. İnna salata tenha anil fahşai vel munkar. Namaz sizlerde jaman neseni kaytarat dep koydu, boldu. Ошо namaz ele kele verin meşitke 5 wagt namazga. Ошо бүт кылган күнөөлөрүңүздөн Алла таала сизди сактап коет да. Ошондуктан баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун иншалла. Келген давачыларга кулак салайык. Давачылар баянга чакырса барайык. Мешитке келип турайык иншалла. Акыретибизди куруп алайык. Бул дүйнөдө Kança adamlar iş kıldı da, biri işti bütürbeyle ketti de. İş bütbey tuğanlar. Kaçan ölseniz iş bütöt de. Bu dünyanın kıcalatçılığı ölgönde gana bütöt. Bu dünya özü kıcalatçılık da. Meşitke keseriz maşallah. Meçit, şuna yüreğiniz rahat alıp kalat da. Hazır ele kararız. Meşitke kirseniz, bayan uğasız şunda rahat alıp oturasız da. Tışt da. Allah'ın zikir kılatasız da. Allah aytdı, ala bi zikriyle tatmainnel kulub. Ey Allah'ın zikir kılıyor menen yürekler tınçlanat dedi. Adır köçüge çıksanız adır, hiç bir adamın yüreği tınç emet. Kıcalaşçılık, kanti akça tapsam, kanday kısam, bunday kısam, problema da. Meşitke kirgenden keyin Allah'ın zikir kılıyor menen yürek tınçlanat. Sezesler mi şunu? Da meşitke kirip otursanız, hiç problema yok da. Yüreğiniz tınç, şunda rahat alıp oturasız. Cuma namazda okup böyle meşitten çıkkandan keyin problem başladı. Uylardı karaş gerek, cerdi aydatış gerek, akça tavuş gerek, iş kılış gerek. Allah'ın önüne çıkkandan keyin kıcalaşçılık başladı da. Şonun için inşallah yüreklerdi yesaldırıp durayıq inşallah meşte gelip. Peygamber aytar, "Ravih anil kulbi saaten ba'da saatin fe innel kulbi iza kallet amiyat." Yüreklerdi bir saat yesaldırıp durgula. Yürekler çarçasa kör bolup kalat deydi de.
Jürek kaça ne salat eken? Meşte kelime menende. Allah'ı zikir kılуу menen jürege salat. Allah talam barınızdan razı olsun. Biraz vaktlardı algan için sizlerden kechirim surayım inşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.